Sarihuti Karbi Medium School along Logathan Hem Kimimia Jok Kisu. ASDC West Karbi Anglong District Committee में थंग असai हेमलोंग आर्निसिया फरमान कॉन्फ्रेंस के पमान पों खेरुनी दयंग मुगलोंग ओंगदुंग ड्रग्स लपेन गंजा के ने पोनलोंग इंटर क्लब लीग फुटबॉल चैंपियनशिप में सेनपेन के पचुन पों नीलिप कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो सरीहुती बाबूराम तेरोना रोंगलोंग के दो कार्बी मीडियम स्कूल हेम किमिमी पेना जोक लोके थाना फान का शिक्षक दोनांगलु बांगसो स्कूल सरनुंग अबे पिन प्रिथांग लापेन आरपोंग हेउ सिता मेमे पिन आरबे के जांग होलो तांगते आरबे लिएट तितिया जोक चार्ली osmar लापेन थान बांग अतुम सिता मे आरबे चारसिनांग लोन तितिसी दोलु कार्बी मीडियम स्कूल फान के पांग तांग पोंजी पोलो तांगते कार्बी बांग ऑटोनोमस काउंसिल पेन के लांग के पांग चिंगपोन आकेनांग सो लासन से कार्बी मीडियम स्कूल फान सिता मे लो चार्ली हेम लापेन osmar ता फान uniform midday meal sitame kibipon akenang so lati karibi ang autonomous council hin pen karibi medium school of Charlie hempen chenglo school uniform la pen midday meal ang nang pipon bek thapusi karibi medium school lo than bang rajen rong hang la pen SMC president nihang rong hang atum pen karibi ang autonomous council of ka chuning ripon padu chipki hola pen amir sonterang nang kilo birta malong news media group la sinili lagak Bapuram Teronorong ini Kalbi Medium School SMC President lo nili nili kacuniri kang tung na tum media phang chuni kang tung lai lo nili tum la so school along school hem ka vi building ka vi pena jok smart tum wangpo chamlap no na tu theklong lo ka do ka we hem kirak sai se lo do thai we asi smart wang po kidu so gali asi e bela ke ma no na master do lo e bela ke lang tum smart han cham et po toy fit ki lo asi school hem ka bi pen jok sini tum la so school building long dia phan si autonomous council phan CM pe dang lok em tum an phan ta ni li chuning ri lo lasi non nama laso chik club nama laso school building ke long ya phan building na pi ya phan ito phan bori lo tangti nitum la rong rup la usmara parents to phan anta than po long po la pe usmara parents nim ta ninga rong po lasi pen rong rup tum ta aninga rong po laso bapuram tirona rong ta rong sa pe dang lo ka do mi ka tum ta ninga rong po laso school long building long lo tangti lasi ningi the pen nang tu media group tumpen than pajir mi bapali pu sini tum ning thelo lasi ni tum dak na ya son kala hello school building e humbak la pen ke medieval di MDM la so ba ini tu uniform inu apart uniform la so school long nang pali lo tang ni tum smart tum ta ning rong po ni tu operation ta ning rong po ni tum SMC president hoi pen ta ni tum ning rong po pen smart fan ke than ta asi our side po pen thanta parita join chat po student 15 normal enelang kapre school da melo mo pen la uniform ka vi pen jok tibok tare school ke uniform do po sumar hian than po ni tumalong ke school la uniform do la pen ala cholong asam se ki pu amar ka kapre dim dun elo chuning ke ong ulo pining mang ke bang krep phone bang ko ni ansi du cholo no asam si non ke ene smart tumta ani ke oi asom si kapre school dam elo asila ni tumla autonomous council ke ja tum CM pe na lok em tum ka do ya phan to chin lo la medieval la phan la lo la pen school building la sonni an ni tum phan ene lang du tang te me party po ang si ni than bang ni tum non market theklong ke ni tum la rajan rong hang alang li ni la asi jong si council ka ja ki ja tu jong si nang ma thadun jong the system ta kilong dia phan ni tum phan bo ipite ni sen
Paipani phang kore sirke barni ASDC asong pen patirpi ponsi West Karbi Anglong Hamren ASDC methang asa hemelong Arnisia Parman Conference ki paman pong lason se ada porpai ke pen ASDC alama pangjar ponsi ASDC asong Parman ke claim kachipa dukpik claim bari mate karlita ato phan milur kai ponsi chikimo pon bangsolong abarim Karbi Anglong Autonomous Council CEM Johnson B ASDC District President Sir Singh Ingleng District Secretary Paul Ingti KC Ami Puram Singh Tokbi KNCE lapen ke thekeding atum chetong dun mealong ASDC asong ke pangtang ponjia puthak pen chenglok give and take policy uniform civil code mega solar project new land settlement lapen college school hai hui aputhak r6g galam the chethan chimum pon padu halapu Sir Singh Ingleng pen kaningji pon lake non kachari bom BJP sarkar tumpen Karbi Anglong ahoilong le give and take policy mate Meghalaya pan block 1 lapen block 2 kipideji pan sikabor ipon lasi ASDC asong pen ke bangsolong mantu nipen ta chekroi dun dilapen chekroi dun thek thi pusing tangkring ben lam the chepaklang po amren perostoming tinang ke lo birta Malong News ASDC West Karbi Anglong District Committee Conference long ke wang po la sini tu masih thek pon long pinidak nil tu ma conference bang importance thepik ningkan thongke pra proxy ASDC asong hin pen ke japon lamang sempre ke hang asong arta nang plengdet pen apit pinir tum thek long lo dak ja semet BJP tum sinon Karbi Anglong Autonomous Council kachari state puno la penge central long pusita tala sopor tum che thek long lo je Karbi Anglong la pen dima hasau tum hempre ke chelong dunji bang hilu olam lo nona teng BJP jong si government do bom Karbi Anglong si fridak po ni tum ke thek long bang ke la soposi pinir tum conference bang importance thedung ko son si ki friji mala tum give and take a men pen 1547.22 square kilometer block 1 and block 2 men pen Meghalaya phan ki PG po kam na antala tum ing ton te Assam government hini bang ke borlang pherlang solia da waralong 8000 bighas airport fund ki pidaji la so kam na tum claim bom ke thoma bang ke mega solar project amen pen 18000 bighas la tum APDCL fund pidat ponon alu ko da bang ke tiger project amen pen rongmong we bagori ha waralong ke do isi 50 square kilometer isi havar lata so tiger project fund pidat pola sila solo be tum ke theklong bang ke Karbi Anglong a district a boundary non BJP kachari hutke 10,000 ke avilu non ke 8,000 bighas baksi nang suntuklu lasi lasu a give and take punon a tiger project punon solar project punon airport punon bil hai kaduk ni tum chedonde pen galasu kachedonde a campaign bang ni tum la bang all over Karbi Anglong tan ni tum ponji la bang ke lai silo pini che parai pon hini bang da ni tum theglong lo non ka semet Karbi Anglong Autonomous Council lo bang ke local government for local people la son bang da avidet lo non Karbi Anglong Autonomous Council bang ke la ka tuliram ronghang and company tum si solai bom under the command of Himanto Biswa Sarma. Lasi Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma aputola tum sinon Karbi Anglong Autonomous Council long ing prong chodlo latum alam ave ade ave ang tur ave Karbi Anglong ara tum ke face a problem suthak latum thangna ta chisong pidun hai he lam thei pale dun hai lasi lasona putola sarkar phan ke Karbi Anglong long pen parem det latum phan dak pen koson ji ki prungjui unjima lai ho lam thei piniri tum dak conference ong ching wai pon la pen ningduk nai lam bang non educational lam le tum langdam pusita all Assam long was 720 provincialized colleges do pen in the district of Nagaon alone Nagaon have 42 provincialized colleges and 19 provincialized colleges in Golaghat district sita West Karbi Anglong long litum theklong lo provincialized college ma sita ga rangsina college isivet pulote nitum West Karbi Anglong ba Karbi Anglong long ke do students tum koson si higher education phane tum ka charle war sa kelong lang pining ta BA admission phanjong si students tum protest nang set pulutang te ilitum phan ke lake higher studies phan ke nang kapati prive mate nang pa charli long le kamsi Assam government tum claim wrong lo pining students tum chesong durlo nilitum chorolo students aso ka chesong a students tum phan sita lake temporary adjustment chot morning ke lan su se problem se ko nang do thupo se pining tambe no 396 students admission ke long le tum admission pilo sita no nilitum ka chine te employ dak admission pidel sita teaching staff avi la pen infrastructure ave bench ave desk ave layo sumar tum kona pel education ke long lang kona lo tum kang ni po class ke bangut laya problems do la sri tum demand lo je Karbi Anglong long bangke we need more colleges el pen ke more schools itum lahaya a demand put hak non e prang ba ing tang kring pensi lahai ke hang a school ki ki maka che song ba litum claim ponji pusi pini ni tum conference long pen bangke che prai lo pini conference ju lo te ni tum da akimi district committee tum che selampo la so district committee kimi pensi tum mass contact program damji la pen ke non ke do bom BJP a government
government atum purial kendrik la soisia company son je Karbi Anglong ka solai bom la tum ki claim ke dam ke chokchi alam bangani tum rata phanon ba ke than pangcheng po la dak pensi li tuma longria due hoy ka chirai punon li tuma khai farman ka chirai kom ka che song lam so se ka pang tang ji phan bangani li tum matha pon lo si development hili tum langdam busa development ke da ka theklong le pin lo sinili tum ke phrang ben su wer non la BJP government hu a chedin pulutang te la bangke CM hemti kup chona lo development li tum bi theklongi la pen EM tum hemti kup badak MLA tum hemkang tu ya development jo tum ke theklong ji la so pen ka pre ke dak thangna ra development tum theklong li pinini tum theklong lo je hamren ke wanghut pusita me dongka pen dak hamren am thu ke towar obostha abi pinolalin chika pen ke wang towar le punon pulang mi so pen ke wang towar le punon la son thak thak si rong rup ajuke mane lokachar le war saita ave si ke chelang war saita ave rong ra da phan bang ke panung kup khangjang lo la sinon la son por ko BJP government tum ke the dung isi ke claim ke chok che thunai bang ke non la sup thak ne tum ka dug ra phan da appeal lo 25 June arni la tum ka paklang new land settlement policy bang la thuke withdraw vekni athe bang ke la so new land settlement policy jong si withdraw re pulote ili tum arleng tum ke Karbi Anglong long masil long la hem phuke man un elu lake pota jokta kurun e non tengke lapen pota ke do tang tum ta khajana si tun e sonan ke the 30% premium rate jitu la tum ka pabar 10 lakhs par biha government pen thiglo 10 bigha 30% with 3 lakhs nai ka council fund premium pini la da titi ke chiri selong le pata nang li long le pata long dar phita ko 10% nang li residential purpose phanta ko nang li premium pi thunai from la bangke annual pata tu mia periodical pata ka transfer thu bana ko 10% nang li ako premium pi thunai blo 10 lakhs a value long nang li premium de sila ko 1 lakh nang li premium pi thuna la pata ko mia di kuri phan la son lo la pen ge lai long dar phia ko a revenue khajana mata town area bangke par bigha si 1200 rong ajo bangke par bigha si mana 800 la si la so a land policy bang thuke la ke nona teng pulo tang te Karbi Anglong along le ahem phuke manji bangke tim Karbi Anglong choji la pen angtan pen ke wang beha nang ke claim akhe tum chonaji Karbi Anglong long le pata ahem phuke man unji ke pen la so ka paman unji bansi BJP RSS tum bangela so new land settlement policy bangke kewan businili tum pulo la si la so land settlement policy ni tum mentuni da kroy kre la solam the pen rat ka pangrum pen rat pen ka che song sai ni tum ding Pai ni phaing kore sirke barni nizang Karbi Anglong kaparlo khiruni police station angkangarlo ongdung drugs ke chua tum lapen ke jora bang photo phan drugs pen kene pon long det pe angkang si kapari me mera kio hormu ke chopen amena o kapranchi phalang no pen ham phangalong tame kahino tomon jabom tang sojok dode sang sepen inglong phok ye jengkha branch lapen kopli youth forum atum chirap se raki ke chua to phan kiri tarli pon pen bang nerke babang paphan ne ponsi khiruni police arideng sotpon lapen police atum tame kiri katarli boma jok dayang mugalok inu susil ghosh babangku ajak ding kluipen drugs apeha claim bom war julong si khiruni police station na osia lapen stop atum pen chelang se hemalong rika tarlip tamlu lasto hemalong kiri ka kuruk pon hot brown sugar 50 grams drugs container 98 300 grams ganja mobile phone hini digital pala isi tangka 14950 lapen drugs sabon hini anlong ponsi susil ghosh phan nep ingnang pon phelang piben bidasing teronang ke palia birta malam news প্রথমবার আমি ধরা আসছিলাম গমের আবার যেহেতু আমার ফ্যামিলি যেহেতু পদক্ষেপ হয়েছে বা এখানে পরে যাতে আমরা যেহেতু আপনার ইনকোয়ারি চলাই আছে যেহেতু ধরা পড়েছে আমার নবপ্রজন্মর কন্যারা ডাঙৰ এটা ভাল লাগে যে বস্তু যেটো দ্ৰব্য খাই কিনে মানুহৰ জীৱন আজিকালি ধ্বংস হৈ আছে আমি আগতে নিজে দেখা পাওঁ আমাৰ দৈনিক সৰু এটা জেগাত এনেকৈ বস্তু আছে বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ আজি এইটো দেখা পাই আমি মন দুখিত হৈছোঁ আৰু যিটো মানুহ কৰিছে আমি পিছত আমাৰ ৰাইজৰ তাতে জনাব নেকি সুশীল ঘোষ কৰিম তেখেতে এনে আগত কি কৰে এনে পাণ দোকান আছে পাণ দোকান দিয়ে বুলি আমি গম পাওঁ পাণ দোকান আছে ওচৰত এইবিলাক কাম কৰিলে আমি গম নাপাওঁ এতিয়া আজি দেখা পাই কিনে আচৰিত হৈছোঁ Pai ni phaing kore nerke barni nomati constituency ke parlo Dengaw Sport Association ben chapatir pi ponsi kedam tang jang mi poni phaing kore troxier ni pen DSA ningkan phokep ke chok talon ponsi inter club league football championship surhin rain kore ka thamaseng kana farman pangchengsi pai ni phaing kore troxier ni angdung giti paman pom
lasan se angdung kiti ke pathu pon lake nora club lapen obe chingria tum ang bongsi pathu pon lo pupo tum tame ke pathu ke me lapen ke thek chingbar chida jok apor ki piang bong gol ICC anse chipiun chotlo api tie breaker ang ding andam si nora club atum 4-3 pen chipahai pon sinong e chipalong pon lo lasolong ke pathu pon anang bong pen ke mesen ato phan ingwai pon si best player anong e ratne khaklari best goalkeeper bibison rong pi high scorer sarlong ki tok bilapen best defender anong e boron rong pi ato phan si pi pazir pon lason si bangso Denga Sport Association Parokre Sirkebra Toxikebra ke thomaning kan amahang pathek ponsi pining suri hinrain kore ke thomaning kan anke ningkan pokep nang choksi Golden Jubilee Sertalin talon ponlo bangso non Inter Club League Football Championship ke bi pon pen ke pachun ponalong kachirab dun do an ke thege ding ato aphan anparta aluhia man pen kachetong man pen ke do ke thege ding ato aphan tame DSA ami pudhoram singh ro hin pen kachuro pi pazir pon dena rong pen prabhat rong farnang ke lo birta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta